Dobro večer, gledate drugi dnevnik Radio Televizije Srbije. Ja sam Maja Žeželj, ovo su najvažnije vesti. EPS i ruski Interrao potpisali protokol o saradnji koji predviđa gradnju hidro- i termoelektrana u Srbiji. Potpisati sporazum sa Evropom ili ne, glavna tema kampanje u Srbiji, iako ga Brisel još nije ponudio. Članice Saveta Evrope podeljene oko kosmeta. U sredu vanredna debata o posledicama proglašenja nezavisnosti. Prema prvim prognozama rezultata italijanskih izbora, Silvio Berlusconi dobija novi premijerski mandat. Preminuo srednjoškolac iz Subotice, koga je pre 2 nedelje školski drug izbo nožem. Maratonski plamen iz Atine stigao u Beograd, gde će goreti do kraja trke 19. aprila.